Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah kalimah thayyibah berkaitan mati mesal sebut kalimah thayyibah kahan dengan gerah wate tamate. La ilaha illallah kalimah thayyibah kepayung pagi urang tak tutong bate sang buka kahancur dalam jantung hati. La ilaha illallah kalimah thayyibah zakedi tubuh sasa yang benci kalimah thayyibah kapatah lidah wate tamate. La ilaha illallah kalimah thayyibah sunnatullahi Nabi kawafat nawaba Rabbi natinggai Quran dengan sunnati. La ilaha illallah kalimah thayyibah bahule zikir tahu depka dengan cahaya Nabi tamatena ngan janji Allah. La ilaha illallah kalimah thayyibah ketalong nanggrong menyohan ekle takkan ngan ludah Allah Allah sebut lam hati. Tepuk tangan nih kalian.